Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pangminakong ko lagi manaw sala masuk kung sukalilintad na gukapipya ginawa. Na banyo din mambagyan alang walok sa pagariam ya mabubaya mamakinig sa buni-bunian. Makapanggula lang ko na isa pero nagagaw na pananadam nagi kun mambu rin-arinaw na siya mi to di plilali lang ang sagyang ko tabubaya mi asibay city no. Liamin sa marakom dirawatan sa maging rawatan sa Mulundo. Request panton niya nagyang kaya kakumasa inyo kung mangudaw barubar at tarapas kubusigil. Na tetang kaya nga buwari kami sa sudi ka ayamala na sukaragawar kami mantaw sa katayan na pamakindigan na wassalam. Ino mangadiyo kay lamin ay silaman ay lamang ko arino ay dindani ulangunan selamangku suka sama ini ayo tanan ya ini nakin ruam beunula diona sa ugisa maria ugalaka agrireta di malim nama yata di mata ona aribe yamin samaragoma yairaweteng samaginga waten samulundung so pantono buno la dekang wow berubah rasa penedna aregna kamasanana ayakuna lakuna desai desakung sagi dito auranan na bersisa imam pagi na nasudun di
na ilang tahu mai detuna ilang tawa be pamile mangutara kadi tapu maka belasaka ira isenayang apa sedep sualungana rampe sapa kebina muda saku ai denaku belai anakku tapagerang amang udah sihite minta lana ari be siti nurang tade na pengubeku tawa malam bertau naka bersalahku kang gering apa ketemu kau hitam ayo pengedeta dalam beruna suranon aku orang una surang kununa deniri dosa darah diamin samaraku makai di ande mainayang nabata nak kisah nako rogirku seden aku ramate nadi tentona sealam nadi tutona ina wari akena dirawat nasa maging taguul sahrata geloe ina belambing akhir manaku kang gering ka hati ande mana yana bulong naso ai dusana mulet nama kiran muranonan kirarang kunun dina suruh tanunaka apa yo winda getaku uluna mana suguna iku pakai din baru pemangada sadarka mana nagi na pantang ai
sa pikirian na rawate na sa mulundong nao sabar na lang yang gindi na ka api pikirang ka nagmutaw si mandera sabi apa nak kisah adakan seorang buyung apa sesamilian aribe si tenorna watan tak ada nasaider sumala sagina watan atas pikirian ka agtian demanayana iya kata mantap miranung gegau salolo tengah tadian tangkapan sarai bunangku saya dena garin sisa aima pamili mangutara sulinga yung iyan desite mintalla ay dinakali ay lipatan ni mae ngode beruberna ari beisi nuru kagetan susah makna pepeli lilang beunu awla dekasa salamu alaikum